Naretan ka? Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka? Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Pagyamanan da kay amin, iti ayatyo amang tartarabay, karag iti drama ken vlogs dito channel tayo, Jor Drama Tips TV. Ket ita, adto iti pakasaritaan anapaulawan. Anyan atag tagainap. Dito'y drama tayo. Unay daytan, kaka. Nalakala ko mati agbaso na nyo. Apay aya. Kayat maot ti agpasol. Uwin kuma. Nangkas daaw kamait. Apay ngay, kayat mo ti agbasol. Una, tapno sakton ti pagbutbut ng ti tao. Saan ka ta sakti mabutbutan karakwada? Masapol nga agbasol ka aya, tapno pagbut nga nakalaan. Siyempre no nagbasol ka, kabutang ta ka. Kas pangarigan, makapugsat ka iti anges. Unay nalitan ka. Makapatay ko ng kadain. Kas tanga road, ken saan la amay maysa, do di pa'y kat 5 uno 10. Ay, unay nalitan na kinarangkas kan kinarakas. Isumay ti ibagbagak. Dakes nga aramid wano basol. Dagita kat makuna abasol. No makaaramid ka karagita abasol. Naturad ka una yun. Ket gaputan naturad ka una yun na manggudas iti padam anabiyag. Pagbutbut nganda kantong. Likaw mo pala ti saritaan. Naitamat lagayam di turungan na. Awan no kasta ti pampanunutam, awan, dinaraga sa panunot na ita. Karasel, titong palmao. Unay na tan kaka. Agidak man kit na dito'y dagi-dagi, barang mayap-yapak. Sapay nagsaya at tipol o ti angin. Kailidak lang. Agsuya abakit din. Naglukaw. Malagip ka. Anya nga tangag paiso. No ti agaramin iti basol kat agbalin nga ari. Ta siyempre, naturay. Pagbutbutan. Baturo ka kamalangan. Tapos sana tila mapampanunot ka. Yes. O sino na saklang mo kanyak si Fer? Manang kundaway tao, bosing tanas. O sino? Tiginundawayan na. May isa na pinta sa balasang. Natay ka ni ti balasang. Saan bosay? Nabiyag. Kita'y tila tao tinatay. Pinatay ti balasang aginundawayan na. Awan na'y tatao kapoy. Saan ngagbalin dito'y pagkariyak na ita? Makunapay laan na singped with a good conscience. Isangay subliyo na ita, ijay daga. Masapol anayunan na pa'y tibasol na. Tapno awatak dito'y Fire Kingdom. Sige nga ron mo sing, nariingag. Tapno agsubli ni Jerawap ti daga. Tapno ituloy na tigbasol. Ket babaan tibasol. Makastrike down dito'y Fire Kingdom.
Pundot ako nam. Isualalaingan nyo matigumuyod karang itinasisingpe tatat tao. Laglagi pa niyo nga adak ko tayo. Naawan masulisog kan maguyod niyo. Itapwak kayo iji ice ocean tap nagbalin kayo matan ayelo. Ay, sana boss, saan? Yak kaya ti ay suno yelaw, ta naruama ko ni ti pudot kaya pa ay. Okay. Lalay ngam nga rod ti mang sulisog kan mang silo karag tinasingper. O na initan, Lucifer. Bossing satanas, akatanas. Ada isaktang ko karakayaw. Barang manayo ng tiko takaon, kat may promotak matan kas first job law. Iyag mo niti sangok. Ta interview ka rin bag. Ada di tili ko boss. Ay, di ka sangok. Ta interview na ka ni boss tanas. Anyak nagan mo? Charlie, Awan pa daya mo. Shirley sir, kuno mo na. Nasa pala nasingpat kay tisango ni boss tanas. Di mo tong palan, ti bagbagan ni Lucifer, wen Lucifer. Tapno agbalin ka aradayaw. Isubli kay jay daga. Tapno layo ng pay ti basol mo. Tapno makwalify ka. Dito'y Fire Kingdom. Naglagi pem nga awan na nito'y. Awan na singpet. Pasig amin na matigas. Tangken ulo. Manakiapa. Sugador. Ulbol. Tulisan. Sweetek. Kanda dumapaya kinadakes. Ang kababalin. Tikol-kolik taeg. Ang makipagnaad kanyak. Nito'y Fire Empire. One Fire Kingdom. kasta ka rin, bossing. Wen. Damagak man. Anya kinadakas. Tinaragpat mo na ya. Kwa, boss, natangkan tulbod ka. Very good. Anya bay. Adda dinis disnog ko nga orela na ospital kat dandani na tayo. Very bad. Nasaan mo napatay? Points mo pa'y kumanday chay. Anya pa'y tinagbas ulam ijay daga. Nagtaka wa kiti underwear sila laki kan babae. Day talaan. Dakdakil ko mati points mo. No pati dayaw dakat tinakaw mo. Kapoy. Ha? Naglalagan mo't tinaramid mo abasol. Nakapatayak, boss. Iti duwam ng Jack Ingagara. Apay ngay. Ingagaram kumaa ta points dayjay. Jack Ingagara, bossing. Naawanan kami iti preno jay logan ko. Isa na side swipe ko ida. Agsubli ka ijay daga. Makunapay laeng arasingpet ka. At napay basol ko, bossing. Pasig mo't akin jas. Tinagbas ulam. Naitay pudpud no kumaabasol ti kayat ko. Tapno awatan ka. Dito'y empire ko. Isungar da pinataydak, bossing. Ta nadagsan ti karakarok abasol. Sige. Ibagam. Noan niya ito. Ano ti linalaawa ka na tao? Pinabainak. Ingkog takog tarko ina. Alagaan lang tinaramid mo. Kogtar lang. Awan sarbina. Tsak pa'y nalpas na nag-istorya, bossing. Sige. Ituloy mo. Hindi kinogtara kita. Bimalas na amin. So nga, inasot ko ti kampilan ko. Kat si pupong tutak nang iwas-iwas. So naidasay ti 20 akatao. Wow! Wonderful! Amazing! Ang magore ka.
Na overqualify kan saan iti kinadakas. Ha? Dakdakas ka pa yun ng siya. Oras matabayin ti katao ngayon walang mo. Yak pa'y napanas na ita kinadamsak kan kinadakas. Katsak pa yan ti ari ti kinadakas. Awan, overqualified ka, Charlie. Narigatan, amangan nga agawam ti trono. Nay, apay ngay boseng. Kat no kinadakas mo ti requirement tap nagbalinak mo't a demons mo. Wen, ngamjak kayat nga agawan nak iti posisyon. Kakaiso na asyak ti ari ti sipnged kan kinadakas. Ita, agawan nak pa'y amadia. Ha? Nagdakas kamot ten. Saor kamot. Husto ka. Nas kanunay nga ituloy ko na gitagalan. Tapno sa anak ang may dimot. Awan? Saor ka? Mapatay ka no kastamlaan. Very good. Another point. Hoy, Charlie. Uy. Ay, inaaya. Itay ka pa yaririringan. Nagpaot mo tan, ti pan naturog mo. Ay na, awan lak na siya at mutan nga ramid mo. Pasig mo't akastan, makapasuron. Ay, sana mabaling nga agaramid ak itinasaya at nana. Anya nga rod nga ti kayat mo nga ramidan, dinadakas. Nasa uyaw. Nasken nga inuras ti panagbalin ko adakas. Tapno magunod ko ti anamong ni Bosing Tanas ken si Fer. Ay, bagtit kan San Charlie. Ipandakan ni mental hospital. Ha? Ay, nagtagtagainap pa kaya. Kat nainayon kayo ti tagtagainap ka. Una detan kaka. Apay, anya tintagtagainip mo aya. Intagtagainap ko anataya kang nanang. Kat naipanak iti sango ni Tanas. Nasinputak ka no kunana. Anya? Ngam idimbagak anakapataya kiti 20 katao. Hasta unay tiragsak na. Di na amo ngayon ulbudak lang. Inulbudam? Nakabasol kan akin ni Satanas no inulbudam. Kay kaya't nakidi ta another basol mo na nanang. Ay unay daytan kaka. Mala, ingka kidi tumulungan ka dagiti trabaho di balayaw. Tapno saan mo ang maitagtagainap dagiti agkakadakas agapuanan ti kinasadot mo. Extra pa ikit din ni Mani iti tagtagainap ka. Isukampay iti right hand ni Tanas. Anya? Ay, sa bagay, may samod na diya sumang kasuker. Iso nga intagtagainap mo ti dakas akababalin nyo adwa. Salbag kayaw. Unay daytan. Ado siguro ti dinadakas nga aramid mo anya manay. Tag ko na, Mike. Iti tagtagainap ko kat sikat ti right hand. Ay, nagsaya tan. Siyang ti right hand ti presidente, wano big boss. Sana presidente wano big boss. Sino nga ron nga ti akin right hand kanya. Ni Satanas. Anya, langgong kamay. Madaanak lang arudan iti position. Right hand pa ni Satanas. Ay, just ki kamay. O, nadaytang kaka. Kasano adi ka makatagtagainap iti makapabangungot at tagtagainap? Kat pasig mo't alinuloko ti linaon ti panunot mo. San mo, Trubi? Anya saan? Tila mapampanunot mo dinadakas. Iso adakas mo tinay tagtagainap mo. Nagloko nga ro da dya tagtagainap. Unforgettable experience ka. O makitan, isupay lat isang kalagip mo. Agkuti-kuti ka ngamin. Pagbali na mabisi ti bagbagim. Agtrabaho ka. Ha? Anya? Trabaho amin at trabaho diti uneg ken ruar ti pagtaengan. Tapno makumikom ti utek mo. Ket di kan makay tagtagainep iti mangbangungot ken ka ken sinasairo. Unay daytan kaka. Staring ka talaga iti tagtagainap ko manay. Sinasairo mo din ay tagtagainap mo.
Imbag kumamad kumpanya pagtrabahuan, saan may tapala siya mat ni Satanas, Diyos kay. Ure ta si kamot ti right hand na. Ay, jakla pagtatakunan, tidakas a posisyon. Ray sana ka may tal-tal, iti pudpud no abiyag. Nakastanto matlang asino sa iraw. Nadaytan ka. Dandani sigurong ti apit mo lakay. Nagloko kamatan, Robi. Apayakas ta ti ibagbagam. Takas jay, tinaitagtaga-inap mo. Guy-guyudin na kan ni Tanas. Ngem, saan ngay palubos ti Diyos, takayat na ngagbalbaliw kapay. Kasta ka na ti kay papanan na, bakit? Awan ti kay papanan ti tagtaga-inap. Bunga laang tinalabas sa panagpampanunot da jay. Ken, nalabas a kinasadot. Anya? Lakay. Ngem nga ipakitam iti Diyos nga agbalbaliw ka, ken agbalin ka na imbag aparsuana, napintas ati pagtungpalam. Amangan no napintas pa'y amin na may tagtagainip mo no kasta. Amangan no langit mo ti may tagtagainip mo no agpakasaya at katao. Anya? Gapoy ti kinasulit, kinaswitik, kinasadot, pagtaangan ti sairo ti naitagtagainip mon. Unay daytan kaka. Kunak no nakaturog kan Charlie. Itay pa'y anak kaidda ka, ngam nakamulagat ka pa'y laang. Ada pang panunutak, bakit? Saan atila mapampanunot mo? Tapno saan at tanas-tanas manen ti may tagtagainip mo? Amangan pa'y kit din no, mabangungot kan kat di ka nagriing. Ngarot, bakit? Ada pa'y kit din amak ko amaturog. Amangan no maituloy ti kas dyan na tagtagainap ka. Diyos kay. Amom ti aramidem, agkararag ka itinapasnek. Ken masapul abuyugam met itinasayaat nga aramid. Kasta tinaimbag a tao. Ken no naimbag ka a tao, maragsakan ti Diyos. Ket paraburan na ka, ken bindisyonan na ka. Charlie lakay. Agsingsingpet ken agbalbaliw kan, tapno nasimbeng ti panunot mo. Gusto ka, bakit? Amangan nun nalimod pa, agbisbisyo ka. Iso akas jay tinaitagtagainip mo. Katem amin a kinadakas iti pampanunot mo. No maaramid mo dayta, kitaem, nakasimsimbeng ton ti panunot mo. Ken naragsak kanto pa yan. Nagpaiso, bakit? Kasta til iliwag. Nabannog ako niti linuloko nga aramid. Makon-konsensya akon. Agbalbaliw akon, bakit? Tulungan nak nagbalbaliw. Basta saan mo aliwliwayan ti agkararag. Ken agkid daw iti kaasi ken tulong ti Diyos amang laban kadagiti dakes sa tarigagay. Bakit? Aramidak reta. Ikatikon ti kinaulbod ko. Ken amin na saan na nasaya at akababalin nga anda kanyak. Ikatikon. Nagsaya aton ngay no kastalakay. Unay daytan kaka. Napananday di a tao. Diyak mo't nariinganan. Ni Charlie kaday. Ay nasapa na pantimulong kada karyas. Adday patrabaho ni karyas iti dua nga oras laeng. Amom no day tagpatrabaho ay dakkel ati ited na. Nakaparparabor day a tao. Ne, daytamot ni Charlie. Iso ti sumungad, nagado bit-bit na. Bakit? Ay, ato ti makan ngayon sang pagkaw. Tanaga po aki yan da manong karyas. Nagado ti intad na ataraon. Tinangdanan na pay. Ay, nagsayaatan lakay. Ala, itultuloy mo day ta kinagagat ken panagbalbaliw mon. Tapno ad-ado pa ya bendisyon ti sagrapon ti pamilya tayo. Unay daytan kaka. Lumaburiburan tayo karagiti dages nga aramid tayo, ikararagan tayo dayta tapno mapalag-anan tirik na tayo, ken agbalin anasimbeng ti panunot. Ken tapno saan tayo makaitagtagainap iti dinadakes. Awan kas iti naragsak a panagbiag, nga awan na ilalaok a kinadakes.
Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Anyan at agtagainag. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.